Kiri rwaria rwa imwe kwa imwe na Wero TV kiri mubango jwa gichunki gya siasa uri utumirite guchonga bana bo Meru tawe mithikali nturi ni aritete miario emerito iria etigite baba inge bagamite kanywa lenturi na ithurite atinari umwe wa baria bakarire nthi kuthankurukia milioni 100 gutetheria kweberia kawira Mwangaza gitene nonekete kinya kurega kunganirwa ni utongeria bwanga bana mutuma akiuga ni aringite a Meru nthi Muthu Muriuki ni athujite bu Otuku bagukira na roke kipindi kia mwanya kia gichungi mubangania munene ukiameke DCP no mithikali nturi ndethwa kithurati ibethe bakuthere milioni 100 mbecira ciatumikire kwithuikia beria kawira Mwangaza gitene abunge achore bakwa bonde na sio na toto temana padisi mbecha milioni 100. Yes, 100. We hear this money. No ndo Meru no tuhendete theka. No kuiba. No ndo yari ndwene. Itari ndwera ici. Akirotera seneta Amerika Murungi ati no thwaniria mbeca iji nikendete gukukuma maseneta. Ruto no iru akiwa yumbe bane akora. Kabare aba mbeca. Kabare mbeca cia kwimpichika chagua. Kathira cia mhandi onge onde no ntware gukora nabo. Mbeca twanenganirire ta seneti. Uri kathuri. Kana babu kuinda kathuri thikirite. Umuri akamatira nkunia mbeca yana. Ndo twetete ndwene riku. Buru ndo haburi kiri hayumbe no ritire mbeca ira nyingi kabisa. No kuiba ntiwa ni yana. Mutunga mwechimwa. Ritire mbeca nyingi kuisha. Na labu twatirimanire kwa mutunga anja na nyemsi babonde. No ondo bobo nandi bwatuma Mugambi Manyara urari mushoro wakwe wa mithikali nturi ethonya wa gicumiria na kwithwa kirotera Kathuri Murungi na kumwira ati awira tura kuga Kathuri imukamati okabuyu ende anta batura kule kabuyu kaina kali na maguta ina jaguri na ndipo kuona kabuyu akamatete 100 million shillings kana maguta ya 100 million shillings ya kwita kwithia kawira kabuyu kau 100 million shillings imbe jitone kana nthi na Kathuri kuma riu nuroni rora anorire mbere ajoka anora nyuma ajoka anora makai no kuigwa ajoketa na Nigeria gora tukovia to karaka umaka 1 milioni 1 ntuko yate karita kinya mami. He's a very lucky man, I'm telling you. Kala Mugambi Manyara agwite seneta bravo na baringire kura kwenga kawira ibaburi kutha bakiorotwa nonto ke seneta zabarana nimbwerete Ameru yapo kudura muntu ukadura muntu na tobecha twawe bale mpara ya kuro ere chiere okira bakoni bakorea nande bakiwa muntu akigwa na impeachment bajwaga muntu rora akweja muntu ya Kathuri ora kwenda utumereka agero agire mbecha beja bayitenguge kinya seneta ya bamu nabo ankuga ibabwire to kunemwa na ibu tobwire to tegera lisi bara baringire kura genesi kawira batongere tuka Kathuri Murungi tukaugibengo bonde na alabali. This is a very serious case. Amna bubu mthikali nturi akirotera ngavana Nandi Mutuma na kuga na mininguge is known to where anto to eleza county Meru in the 2025-2026 budget aengavana twari na 14 billion for example. And that 14 billion ndaba hange kuthithia 1 2 3 my implementation plan yawe ni MBCD ijabu yoto da yetu inaira to tuina brado to yeta kuthithia na manto ya tutamusia mbinambi na nonde bonto bubu agwa kithurano twitete akethwa kiromba kura cia ngavana. I am here and kwa dhantu bakua nteje yako ya 4 months kana 3 months before an election kutu antena time we kumbiru enough network na rapo na kwethia kwa ninge Ameru pamenya mithika na bauli pio mpenda kuja. So that's why I have accepted what my good people of Meru have sent, and I have offered myself, and I'm asking them to join hands with me to really make Meru a dream county and to reclaim its lost glory, because I think it already kabisa. Muthu Muriuki, Wero TV, Mutiro Kangangi.